Bandung Freight. Bandung Sabang 0 km. Pakai sepeda. Gokil. Bandung Freight. Haris. Yang C. Paris. Mantap. Sampai pelabuhan Ulele. Yang C. Kemana kita? Iya. Menuju Sabang. Mantap. Ulele, pelabuhan Ulele. Mantap. Terpantau 2 unit orang Bandung. Sabang. Iya, Pak. Ya. Ini. Ada 2. Federal Bandung. Ya, sampai sini aja atau ikut masuk? Enggak, habis itu aja ntar depan. Mantap, 0 km.